Menteri Rangbao Konrad Gesangma ula shiminta hakajingalang jong kajat benriu coach 54th annual conference of the Meghalaya Coach Association ha jatra khona South Garo Hills hakalai tarik rempang. Hakajingkren hakani kelumpung Menteri Rangbao ula penpau kajingkemen bakajat benriu coach kalong kawai kekenhuan kabala penpo penping ya kajela da ki dustur kiriti ki banela ki balawan ra e kajingateli bajinge it hapadeng kajat benriu jong ka Meghalaya. Nakaliang kinong yalam kini kejat benriu coach kila kentu yu Menteri Rangba ban Pynrung ya ki Ktien coach bat Hajong ha ki kerdan pulih ha ki Skul jong kini kejela. Kila ai jingmut ha kejaka ban Pynrung bat hikai ya ki Ktien Asamia bat Bengali ladon kam ban kentiu ya kini ki Ktien da ka ba Pynrung ha ki Skul jong kejela ban penek pensa ya ki Ktien tenrai jong kirit pat. Ha kejubab Menteri Rangbao loong baka National Education Policy arjar arpo kayu i kajing don kam bat jing koridor ban penroi ye ki Ktien tenrai jong kirit pat ha kari berok kawai. Uloong ba undang wat kilat kilinti kenang ban penurlong ye kini kijing angnot jong ki. Kijat benriu coach bat Hajong ki priang hakeleng ki Jakarta jong ki Khubor India Bangladesh. Kiladon la ki jong ki Ktien ki Theliet ki dustur kiriti bat hakariam kabet. Kinong ilam bahakmat ki badan lang ha kini kelumpung kilong wayan botham ki sangma MLA Kesalman Para Kartush Armarak MLA Bakmara Sengchim and Sangma MLA Chokpot ki MDC ba kinong ilam shnong jong kajat benriu coach. Sopan cakam judika. Sopaning wa releasing ilog lagi sopaning cakam na jurika sopan jurika tak ketemu sangmanau Meghalaya state coba. Aksini tentang J tribe rang atau community rang dunga. Yan aksini strength, aksini diversity oba. Yan aksini unity ba o inga. Uli kapan plak jat rang na, plak community na. Aksini namgap pa respect ko atau biak ko aksini utna nanga. Ani angat tangde bebera. Uli kaman plak tribe rang ni responsibility. Yan sini dak pewal ko, an sini culture ko. An sini may rakir pengnamat gen. May rakir ko an sini rakinamat gen. May rakir an sini ko promote ka namat gen. Yan plak jat ni aro tribe rang ni responsibility of Maina alo Meghalaya aro obviously India ni new education policy o local language ko atsing maida ki importance ko namat gen ya atsing ni national education policy on doa. Unigaman Meghalaya ni site uni pa
Singaba as Meghalaya state national bajni central level Garo aro Khasi language ko at sing may ke 8 schedule na pat na maggen singaba demand kaina. Uneman India ko hisapa ko de Garos, Khasis, Gentias aro dentang achin tribe lang na men chona. Indian population na belongin dat lang. So obviously wag mak ko hisape dalo Garo aro Khasi ko chini demand ka agata. Dalo Meghalaya state ni nakawa chini donggapa chunchon gapa chini additional chini indigenous tribe rang jirang chini dongay no yarang ni ba dentang demand rang donga aro je ko na simang dalo no jana pahatsem na men reasonable bok that Assamese aro Bengali ko dalo je bi aprangon skingatsen ya Assamese aro Bengali ko ski kagija anjing coach ba dentang achini local achini indigenous language rangko aching apa nama lode ba introduce ka nama lode nambat kenya belongin namahan ismani suggestion ang ade belongin nam nutchok aro 100% iko aka follow ka game maina singaba Garo aro Khasi language ko ba locally Meghalaya state ba sing maina ke promote ka nama gen singa na main rakken singa alo chansinga aro yako chansion coach aro anake achini local indigenous tentang tribe rang ni ya indigenous language rang ko may nakit promote ka na mag-gen ang sakna aro kam ka na nga kusyong gen.